Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibingelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili Inkezo. Mina-ke uPhezulu Ntuthu Khumalo bathi la sibona amagumede. Mhlawumbe ukuthi usemusha kana kwethu, ngizophinde ngicela nje shothi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike, kanjalo futhi-ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Webafethu-ke insizwa laphana kaMasondo zifaka zonke kungeze Mchunu, upresident owamabhinqa laphana. Kuzokhumbula ukuthi kunenkulumo kangizwe owayikhuluma mayelana noSimphiwe Masondo, linsizwa yale phansi emdletsheni-ke nama-truck enamaloli ehlabathi. Ungizwe-ke wakuchaza okanye waphawula ukuthi uSimphiwe Masondo lo nama-truck afa njalo ngolesihlanu. Kunepost engana kwethu-ke ebhalwe uMasondo laphana ku-Facebook ethi kusile bafethu lesihlanu njalo ifa kuphi-ke lama-truck, wasefaka uPaul umbuzo lembongo leyasho njalo igcwele amathafa ngizogada umsebenzi le emaplazini kohluhluwe njengale genge yamatekisi bakithi. Uyagada umsebenzi ukuthi-ke mina ngigada kahle angishaye umuntu. Ubhaleka ngiyalo wengane zakwethu uSimphiwe umfaka Masondo ebiza lapha Ungizwe Mchunu ngelinye lamagama ezilwane esingathandeki inhlobo lapha nembiza-ke emfanisa nembongo lesho nokusho ukuthi ugcwele amathafa akabona nangokhalo. Ngaza kwethu-ke le nkulumo bibheke noNgizwe umfaka Mchunu umacingane insizwa lapha enkhandle mahlathi amnyama. Mhlawumbe kuthini ukwakuphawula ngalolu daba? Ake sivele ehlane comment section ungitshela ukuthi wena mhlawumbe lithini olwakho uvo ngalolu daba. From me la sibona amagumede sengiphuma nje noy'ngane zakwethu-ke, kodwa-ke sengishiya-ke ngithembisa ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo izindaba kwivideo elandelayo. Wakho kusihlala usubscribe, tshela abangani bakho betshela abangani babo ukuthi-ke basubscribe. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.